бәхетле, матур, зур семьяда өзіңіздің Құдай берген ғұмырыңызды бірге шулай бір соқмақтан узырға насип болсын. Менің етескеген тілектерім шул. Ринат Гүлжен, біз сіздің шын көңілден бүгінгі ең ұлы бейреміңіз білен тәбрик етеміз. Сізге бүгінгі күнде тілерге мүмкін болған бүтін тілектеріңді ең ізгілерін тілейміз. Тағын фұрсаттан файдаланып, Иршат Ифакыш білен Фирдәусәні қойната болулары білен шын көңілден тәбрик етеміз. Сіз ең матур қойната. Тілек шул сізге келешек тұрмышыңызда да Аллахтың ғана насип етсін, бүгін кебек шат көңілді, келешек тұрмышыңыз шундай бай істелерде мол ешерге. Таня, успехов, удачи, любви. Берегите друг друга, цените друг друга, любите друг друга. Уважайте и не забывайте своих родителей. Рената, вы если тренер Рената нашего, я являюсь еще и учителем Рената. Ренат был очень прилежным учеником, очень хорошим, старательным. Надеюсь, ваши дети будут точно такими же красивыми, старательными, прилежными учениками. Счастья вам, Ренат Флюза. Отбасыларынан келемін шыққандар, наверное, бәқіті бұл қызараймын. Тілейміз сізге бәхетлі келешек, үміт етмеңіз аны ілі қойдан. Яқын достарға сізге аны берешек. Бәхет сізге өзі келешек. Главное согреться, пожелать нам. Главное здоровье и счастье. Как полгомен уже все. Самый главный мотор. Біз қоймышлар. Алена Дмитриевна, Азрекина опередила Ребек. И уже понял Брейверна. На родине не просто так говорят, лучше иметь хорошего врага, чем плохую тещу. Потому что если теща плохая, то любой враг не страшен. Поэтому следующий дух Лугана. Ребят, я тоже с высоты двухнедельного семейного опыта скажу. Научитесь слушать друг друга и уступать друг другу. И всегда помните, что вы друг для друга половинки. Когда вы друг друга обижаете, вы обижаете самого себя. Когда вы друг друга радуете, вы радуете самих себя. Любите друг друга. Qadrli bolalar, sizga esenlik, sog'lik, g'ayra baxti, ikki yoqdan da aytganlaringizni hurmat etib, ehtirom etib yashaymiz. Tuğanlarınız her vakit sizni yaratıp dursunlar, sizni onlarni ehtirom etib turamiz. Do'stlaringiz ko'p bo'lsin, davonlaringiz mo'l bo'lsin. Meni shulay har bir to'ylarda bir jarab berilib jilib turgan bir jarim bor. Sizga shuni aytganlarga o'g'it nasihat degan so'zdan netib chiqarib, sizga shu jirimni bag'ishlab ketasim keladi. Uzoq bostirib turaman, конечно. Kimsan sine akbilevge terep Dünyakların kaldırıp sine bevitken Kışığın deyip nazalap seyip Gerfek şalarından öpüp Bağlam dibeyken Bağlam dibeyken Kışığın deyip nazalap seyip Gerfek şalarından öpüp Bağlam dibeyken Bağlam dibeyken Eğer gitsen seni yarar dillerge Anlatmasın dostum benim kaderim Ağırtıp sözler edip Göz karışın bilen çelişip Dilime bağırın Dilime bağırın Ağırtıp sözler edip Göz karışın bilen çelişip Dilime bağırın
Dilime bağırın. Etiyanilerinizi rencitmeniz, ihtiram edip yaşayız. Parbaldaklalar balkışından gözlerimiz şağıla. Siz bugün en güzel par çiçekler kışadırlar. Yıllar olsun bəxtdə, tazalıkta, sağlıkta, şadlıkta, məhəbbətdə, iminlikte, mutlulukta. Rinat'la biz kichkina vaqtdan bilamiz. Bik ko'p yillar edik. Ular atasi bilan akademiya bitirib bizning garnizonga ketdi. Beratga malay edi. Onun için bizden malay bizga 4 yaş edi-de, 7 yaş ayırmasıda. Ринатик братик, bunday şeyler edi. Короче, Ринатик братик, bu честный. Singlim, bir-biringizni ehtirom etingiz, baxtli bo'lingіз. Shu shunday go'zal yoshligingizni qadrini bilib, motor etib yashaysiz. Vaqtida bir-biringizga yo'l bera bilingiz. Ondan so'ng bizning Rinatning bek motor bir sifati bor. Jarar apa. Go'zalim deb aytashaksin, qaraymiz. Друг друга. Уважайте друг друга. Любите, уважайте своих родителей. С одной и другой стороны уже говорили на эту тему. Да? Поэтому не любить, вот я касаюсь Ильшата Ильфаковича и Федерскей, не любить их невозможно. Это такая семья, которую вот не любить невозможно. И оттуда вышел такой парень. Поэтому удачи вам во всем. Здоровья. Будьте здоровы. Не забывайте нас. Желаем всего вам, что в жизни так нужно, любви окрыляющей, яркой, красивой, заботы и нежности, искренней дружбы, желания делать друг друга счастливой, хороших событий, приятных знакомых, совместных успехов и веры в друг друга, достатка, удачи, уютного дома. С днем свадьбы! Совет да любовь вам, супруги! Kadirli Rinat, Luziya, sizni to'y kuningiz bilan chin ko'nglimizdan tabrik etamiz. Turmushingizning yamin, xizmatingizning ta'min, topib yashashingizni tilaymiz. Ishlagan har bir ishingiz, yashagan har bir kuningiz sizga baxt, shodlik, zo'r sevinchlar keltirsin. Baxtli bo'lingіз. Bizning Safoboying bilan sizni qutlaymiz. Yaşlı, bik жылын, bik батыр күннәр, bik күп булсын киләчәк тормышыгызда. Ринат Филүзә, сезне чын күңелдән бүген шушы матур, тантаналы көнегез белән Рамила белән бергә тәбрик итәбез. Сезгә озын гомер, мул тормыш, шушы мул матур тавыннар кебек гомер юлыбызда шундый мул, бай хезмәт белән тырышып яшәгез шулай була инде ул. Ата-аналарыгызга рәхмәтле булып яшәгез. Икегез дә бер тигез. Икегез дә бар килгәнсез. Тигез гомер итегез. Бездән шушы кайда теләкләрне кабул итеп алыгыз. Кадерле кунаклар, бүгін біздің конечно бек зор бәйрәм. Мен бек шат, Ринат менен кавышкан күннәрне. Мында бик күп теләкләр булды. Барса теләкләр, ул теләкләр әйбәт, барсы да үзегездән тора. Үзегез тырышсагыз, үзегез гаиләне саклап калабыз дисәгез, бөтен әмер үзегездән тора. Мул тормышта торабыз дисәгез, икегез дә тырышып эшләсәгез, икегез дә бер-берегезне аңласагыз гына тормыш яхшы булачак. Шуның өчен дә шулай икегез дә тырышып, гаилә корбансыз икән, матурына яшәп китегез. Тырышып ясагыз, тырышкач баш табылачак. Ринат Филүзәсен бүген шундай матур көнегез белән тәбрикләйбез. Сезгә бәхет, шатлык, ике якында тигез күрегез. Шунда гына сез бәхетле, бергә тату яшәячәксез. Килгән бәхетегезне, уңышларыгызны синеке минекенә билмәгез. Бергә шатланыгыз, бәхетле булыгыз, безне яратабыз. Уже 3 года я знакома с семьей Ильшата и Фирдауса. Их дочка – это моя ученица. Замечательный человечек маленький. Но оказывается, у них и есть такой прекрасный сын. И я благодарна этой семье. Это отзывчивая семья, добрая.
И сегодня соединяются два сердца. Наверное, вы увидели падающую звезду и загадали желание, и оно сегодня сбылось. Так пусть в вашей жизни будет много падающих звезд, загадывайте желания, пусть они все сбываются. Счастья вам! Dostlar, aramızda kutlamamızı aynı güzel. Ortalay bükremişe, min bülek itüşe, siz almışı, kabul ettiniz gayiplemişe. Rinat hem Firuze, min barlık etken tuğanlarına, abilerine, apalarına, enlerine, barlık tileklerine koşulan, sizge isterim sağlık dilinizlik, biz de unutmarız. Бяхатны булып, бяхат булып, жыдай вам крепкого здоровья, счастья и любовь. İki жактан да айтаттарыгыз, болашактарыгыз, бир да унутмагыз. Әйтәсем сүзем шул, исән булыгыз, исәнлектә, саулыкта, тазалыкта, байлыкта. Бергә булыгыз, бер-берегезне хөрмәт итегез, бер-берегезгә матур сүзләр әйтегез, һәр вакытта бер-берегезгә юл куегыз. Син болай, мин тегеләй дип тырпымагыз. Матур булыгыз, бәхетле булыгыз. Biz sizni yaratamiz, sağlam bəxtli oluruz. Durmuşlarsınız. Rinat Güzel, sizni eng baxtli kuningiz bilan qutlaymiz. Sizga uzun umr, baxt, shodlik, bir-biringizni yaratamiz. Mavjudlar vaqtida da shulay. Diyanilaringizni ikki yoqdan da unutmaymiz. Ularni har birisini yaratamiz. Ular da sizni yaratadilar. Sizga baxtlaringiz baxtli, umrlaringiz uzun bo'lsin. Barliq tilaklarga minglab qo'shilamiz.
Rinat Firuze, sizi yavaş turmuşqa ayak basında tebrik eder. Sizge ısın ömür, selametlik, matur kızlar, ular üstümüzü dilep kalan. Aşağıdan izlegiz. Bizning qadrli Firuze ham Rinat, sizni bugungi motor kuningiz bilan qutlaymiz. Sizga baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda yasharga tilaymiz. Biz sizni chin ko'ngildan bu kuningiz bilan qutlaymiz. Sizni yaratamiz. Baxtli bo'lasiz, aytibsizlar, rahmat. Güzel, Rinat. Sizga salomatlik. Sizni yaratam. Rinat Firuze, sizni shunday ko'rgan bek ma'lum deganimiz bilan chin ko'ngildan tabrik etamiz. Sizga esenlik, sog'lik, tozalik, g'ayra baxt tilaymiz. Ikki yag'atiyanilaringiz bilan hurmat etib, kelib bo'lishib, har vaqtda birga bo'lamiz. Esenlikda siz. Rinat Firuze, biz sizni bugun qismingiz to'yingiz bilan qutlaymiz. Sizga esenlik, sog'lik, salomat, hozirda yashamoqda bo'lib yashaymiz. Shunday o'zini shekilli baxtli bo'lamiz. Mikrofonni olib qarab qo'ying. Shunda shu ularga qo'shilib, Rinat Firuze sizga zing'imlar salomatlik, turmushingizda ozroqlar tilayman. Rinat ham Firuze, sizni chin ko'ngildan to'y kuningiz bilan tabrik etaman. Sizga esenlik, sog'lik, salomatlik, varasi yo'llarimiz oq bo'lsin. Aytganlaringizning qadrini bilib, ikki yoqdan tegiz ko'rib yashaysiz. Bir-biringizni topib qovushqansiz, ikkingizdan endi sekinlar, ko'zga ko'z qarashib yilmayasiz, bir gil sheshaklari shekilli. Bir-biringizni niqlatirib, ipdash sirdash bo'lasiz. Davul yaqirga berishmay, gil yana shatirasiz. Qutlu bo'lsin to'yingiz. Чудесный ваш праздник, так яркий. И так хорошо вам вдвоем. Вы самая лучшая пара. Согласие, лада во всем. Как нежным крылом лебединым. Пусть радость согреет все дни. Удачи вам в жизни счастливой, прекрасной и светлой любви. Ринат Фирузе, с днем вашего бракосочетания поздравляю, да, возможно, немного сентиментальное поздравление будет, да. Мужчина по-другому сказал, по-татарски только, но я по-русски скажу, да, старайтесь друг для друга, да, старайся для Фирузы приносить и материальное благо, духовное благо, да, а Фируза, ты старайся дома очаг, да, теплый создавать, чтобы Ринат просто приходил, ну, счастье, да, с радостью возвращался. Вот так. Rinat, birinchidan bek zo'r rahmat aytasan, shu hurmat etib chaqirganingiz uchun. Ikkinchidan endi sizni chin ko'nglimdan shu tavba kuningiz bilan qutlayman. Sizga bor ezgu tilaklar bilan baxt, shodlik, esenlik, sog'lik, tozalik, boylik, sof muhabbat, bir-biringizni yaratib yashaysiz, hurmatlab yashaysiz. Birsidan birsi motor bolalar o'stirgan nasib bo'lsin sizga. Bundan so'ng aytasankilar, sizga singlimda bir necha so'z. Biz sening bilan endi kichkinadan tanish, bolashaqdan tanish, turgan o'sdik, bir maktabda o'qidik. Birga edib, qoya yersakda, qoya borsakda birga bo'ldik. Ham kelajakda shuni aytasizkilar. Sen tartibli, aqlli, motor qiz bo'lib o'sding. Kelajakda sen mana degan o'g'il kelin bo'l, mana degan xotin ham o'rnak onamiz. Nurg'ay nasib etsin. Rinat Firuze, şulay qurbanli aytganinglar, sizni bugungi bayramingiz bilan ixlos ko'ngildan qutlayman. Shulay yo'q, biz Firuze bilan тоже bir maktabda o'qidik, bir uramda o'sdik, shonashonda shunda birga Firuzening ishi bilan o'l tartibli ham eng muhimi sabr va aqlli qiz. Shulay deb Rinat Firuze degan qizni laktabdan qutlayman. Şulay etib siz bu
Алда тормыш жолында бір-біріңізді таптыңыз, һәм алға таба да нинди генә авырлыклар очрамасын, бір-біріңізге балкмагыз. Бәхетле булыгыз. Ринат, Филүзә, сезнең менә иң бәхетле көнегез. Мин Филүзәне инде бик чагыннан беләм. Үз кызыбыз кебек безгә Филүзә. Ринат та шулай акыллы, әйбәт егет. Ата-әнкәсенә бик зур рәхмәт. Шушындай зур табын оештырып, күпме халык җыеп. Филүзәгә бик зур рәхмәт. Ул ялгызы гына шундый акыллы итеп, сәламәт итеп үстерде. Сезгә бик зур рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Киләчәк тормышыгызда уңышлар телим. Kızım Filize, kıyafımız Rinat. Biz sizinle çok kolumuzdan, bu beyramınız gününüz bile tebrik ederiz. Sizge nakıl senemetlik, ayak spor gizi, duruşturmuş, aile bekti, dilimiz. Bir-birinizle hürmet edip, bir-birinizle rencitmişe, bir-birinizle terek bulup, matur balalar üstürüp, uzun ömür giderge nasip olsun. Uylagan uykuyalarınız, turmuşka aşsın, beketli bulunuz, bardik beketine dilimiz. Сіңлі дейтін дамайын, сіңлі көзе. Ринат, сіздің шышы матур бейламыңызбен шын көңілі тәбір кетесі келеді. Сізге алдағы тұрмышыңызда сәлемәтлік, ғаилә тынышлығы, бик көп матур балалар өстіргенесін. Һәр вақытта да мәхәббәтіңіз гүл яныңызда болсын, бір-біріңізді яратып яшәгіз. Шул тілектер бәхетле болыңыз. Sevgili Filize Rинат, мен шын шушы зур ұлы бейрамыңыз белән кутлап китәм. Бу бәйрәм сезнең күңелегездә искиткеч шундый зур шатлык күңелле хатирә булып калсын. Бу көн ул улы тормышка аяк басып беренче тапкыр баскычта атлады дигән сүз. Сезгә бүтән теләкләргә кушылып китәм. Һәм шуларга айманлыклар өчен теләп әтияннәрегезгә Аллаһ бәләкәй ынышыклар беләгез. Аларны үстерергә язсын. Беркайчан да балалардан тынып тормасын дигез. Мәхәббәт сезгә. Bir güngə qədər yürekləriniz 50'ye kadar min deyip yaşadı. Bugünkü gündən başlap biz deyip yaşayacaqsınız. Bugün qopsgan ortaq aile uşağınız ikinizin de көңіліңізді, туғандарыңызды, жақындарыңызды жылытып, сүйіндіріп тұрсын. Bir қашанда сөнмәсін. Бірге башлаған тұрмыш жолыңыз кең секілтесіз болып, анық болға қол тұтынып, бірге узырға язсын. Бар балдақларыңыз мәңгілік мәхәббәтті испаллап тұрсын. Ғұмырға сейіліп яшәргә язсын. Сіздің бүгін бірінші тойығыз, әлі сіздің Аллах бұйырса бәбек тойығыз, үй тойығыз боласы бола. Шуңа күрә сезнең бу иң беренче бәйрәмегез, әле алда бәйрәмнәрегез күп буласы. Бәхетле булыгыз, бер-берегезгә юл бирергә өйрәнегез. Мин сезне бик каты яратам. Sizler şu şartı gününüz belirtmek isteyeyim. Sizler isəli sağlık, selametlük, nefret, temizlik dileyim. Şulay o iki şartını da tigiz görüp, eti, əni deyip dəşib durağız. Bərxət sizə. Qadirli Rinat, Filize, sizin ömrünüz bәxetli, bәxetiniz ömürlü bulsun. Qolunuzda altın baldaq, şul altın baldaq sınan sizin barır şuma bulsun. Bәxet sizə. Ринат, Филюза, хочу поздравить с самым главным днем вашей жизни. Желаю вам успехов, здоровья, а счастье сделайте сами. Hürmetli Rinat, Filize, sizni şık gününden şuşu matur gününüz bilen kutlayız. Sizge esenlik sağlık, bәxetdə, şadlıqda bir-birinizə hürmətlab, yaratıb, bir-birinizə dayanış bulub yaşayınız. Dünyadagi har bir yaxshilikdan ilish chiqsin sizga shu g'ina. Biz tilaymiz sizga oq baxtlar, shodliklarga ilkan yo'l g'ina. Temir yo'llaringiz uzun bo'lsin, motor turmushini bizasin, yashav davri yoqti kimlar bersin, qayg'u hasrat menga kelmasin. Oq baxtlar yo'ldosh bo'lsin sizga, kuningizni shodlik bizasin, salomatlik, yorta baxt dilar. Şuşu bəxət çitlab büyüməsin. Yaşayınız siz par bulub, ikigiz bir yar bulub, görüşü güləngə örnek bulub, əti ənigə tirək bulub. Bəxət sizə. Ринат, Филизе,
Şunday motor kılığız bilen da әтеәнилер, кунаклар бик матур теләкләр теләделәр үзегезгә. Без дә шул теләкләрне сезгә теләп, исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Я просто за тебя полностью вот бокал из-под шампанского, водки выпью, чтобы у вас было все в достатке. Дәрес қойшындағы сенер, оппақ шешкелерге түрінген, әди тойлап ойлап қарасаң, көпме өмір сенсіз өтілген. Асиринлер жинде сөйлешей, тірісігіне бәқіт тілешей, әмә қәдәр түрлі шушақта жүрегі білгені ерек сөйлешей. Асиринлер жинде сөйлешей, тірісігіне бәқіт тілешей, әмә қәдәр түрлі шушақта жүрегі білгені ерек сөйлешей. Ümitli gülün jiller üzmesin, Sirinlerge bir atışmasın. Sağır jileğinde bir başanda senin yakka para düşmesin. Asirinler jille söyleşey, Tırısıgıla bəxit güleşey. Əmə xəbərdirli şu şapda yürək ürüləni yürək sürləsək. Asirinler jille söyleşey, Tırısıgıla bəxit güleşey. Əmə xəbərdirli şu şapda yürək ürüləni yürək sürləsək. Başıldılar mina sirinler, yarata ol seni yarata. Sanku bacırına beylenip, erken güne sızlıklarda. Asirinler jile sileşey, tırısıgıla bəxit güleşey. Əmə xəbərdirli şu şapda yürək ürüləni yürək sürləsək. Asirinler jille söyleşey, tırısıgıla bəxit güleşey. Əmə xəbərdirli şu şapda yürək ürüləni yürək sürləsək. Əmə xəbərdirli şu şapda yürək ürüləni yürək sürləsək. Yürək ürüləni yürək sürləsək. Татарстанның ат казанган артисты булырга теләүче Барат аплодисменты. Рәхмәт. Барат китмәде. Аплодисменты продолжаются, друзья, танцуем наши поехали.
шын көңілден шушы зор бәйрәмімізді тәбриклесекте сізге исәнлік саулық, ғаилә тынычлыгы, бір-бірімізді аңлап, һәр вакытта бір-бірімізге таянып, хөрмәт итеп яшәргә һәм һәр вакытта киләчәктә дә бүгін кебек сезнең барлыгы дусларыгыз, туганнарыгыз якыныңызда булсын, әниләрне, әтиләрне ике яктан да хөрмәт итеп, һәр вакытта тигез итеп, киләчәктә дә үзегез кебек акыллы, матур балалар үстерергә һәм шатлыкларын һәр вакытта шулай дуслар белән, туганнар белән бергә очрашып бәйрәм итәсен. Бәхетле булыгыз. Hürmet Firuze, sizin bugün en zor beyramınız, sizin bugün kızıl tuyunuz. Ben sizinle şır günlerimden kutlayayım sizinle şu zor beyramınız bilen. Sizge tileyim, baradik, senlik sağlık, tazalık, gayleyi, minligi, bir-birinizle anla, bir-birinizle yerdem etip, etiyeniyizge her vaqtda doğru bulup, onlarga buluşup, yerdem etip, kileşekte de gel birge bulunuz. Alдағы тұрмышыңызда сізге бардық, яқшы кішілеріне ұшырасын, һәм келешекте де дос туғанларыңыз белән гел шулай матур иттереп яшәгез. Барасы юлларыгыз далада киң булсын, мәхәббәтегез һәр чак саф булсын, уй хыялларыгыз тормышка ашсын. Бәхетле булыгыз, Ринат Фирүзә. Һәр вакытта бергә bir-birigizga терәк булыгыз, bir-birigizga кирәк булыгыз. Бәхетле яшәгез. Менің есімім Ильяс, мен өзім Қайбыштан. Ринат білән Фирүзәнің бұның зор бәйрәмдері, аларынан шын көңілді құтлайым. Сізге исәнлік, саулық, бәхет, шатлық, ғаилә бәхеті тілейм сізге. Екі жақтан да әтие-енигізлерге бек зор рәхмәт. Әйтем, барымыздан да бек зор рәхмәт сізге. Бәхетлі яшик бірге болайық. Бек зор рәхмәт сізге, бәхетлі болыңыз. Ринат, Фирүзә, смотрю на тебя, смеяться охота. Не, просто вспоминаю, что с тобой пережили, как с тобой вдвоем пришли на борьбу, такими маленькими хоббитами, вымахали вдвоем. Два огромных кабана. Помню, как с тобой Ишата выгонял нас по спортзалу. Как эти утренние марш-броски, все это помню. Но что хочется сказать, сегодня у вас огромный праздник. Фирүза, хочет сказать, что у тебя классный муж. Такого позитивного человека еще найти надо. Хочется сказать огромное спасибо родителям за то, что вырастили, стали на ноги, дали образование. Вы должны быть благодарны. Что хочется сказать, что все говорят, вот, желаем счастья, шалтлык, сыйыныч тілейміз, все, я тоже к этому присоединяюсь. Но хочется сказать, вот я, Аллаха шүкір, я уже 5 лет в браке, у меня вот скоро родится вторая дочь. Что такое вот счастье? Вот для меня вот счастье, вот когда вот ты приходишь домой и на тебя бросается маленькое дитя, вот девочка, вот моя первая, бросается, вот звонит, вот звонящий, вот я прихожу домой поздно и спрашиваю, что ты хочешь, когда вот домой. Папа, сок хочу, говорит, сок. А время уже 11, я вот город Казань поставлю на ноги, но найду этот маленький сок. Вот ты даешь этой девочке, она радуется, она. А вот еще для меня вот это счастье, вот когда ты работаешь, и папа, мама звонят, когда вы приедете к нам в гости, и ты ждешь этот день, как вот скоро вот вы приедете, и вот вы встречаетесь, пьете вместе чай за столом. Вот это счастье, вот этого счастья я вам желаю, чтобы вы вместе держались, вот, и в горести, и в радости, чтобы вместе вы держались, чтобы вы воспитали крепких, здоровых детей, и чтобы все у вас было хорошо. Бәхетле булыгыз, бәхетлегез гомерле булсын, гомерегез бәхетле булсын.
слышу мелодию вальса и сюда загляну на часов. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Будем дружить, дети кружить, я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Спасибо. Сема жырдағансай бөлектерге башласа бөлеклер қалмайбызны жауап берен. Алқышлар Сема бөлекке аплодисменты. Ренат Флюза. Сегодня с утра я чисто так случайно зашла на страничку Рената и увидела у него статус «Самый счастливый человек на свете». Ренат, я тебе желаю, чтобы с этим статусом ты прожил не только сегодняшний день, но еще все остальные дни своей жизни. Флюза, желаю тебе быть достойной женой, очень достойная девушка. Желаю тебе быть самой любящей, самой верной, самой понимающей, потому что знаешь, какая у твоего супруга работа. Вот. Ренат, несмотря на всю свою работу, я уже понимаю, да, какая она у вас, желаю тебе сохранять всегда спокойствие, никогда не срываться на жене, каких бы ни были у тебя на работе трудности. Если какие-либо будут у вас проблемы, всегда ждем, наши двери всегда для вас открыты. Ренат Флюза. Ренат, қадірлейсің бе, екі алып біздің тойда болдыңыз. Біз сіздің тойыңызда. Молодцы, поздравляю сізді. Как говорится, жены хорошие, детей побольше, домик в Польше и 2 класса в Порше. Дорогие Ренат Флюза, мы от семьи Гараевых вас поздравляем с вашим бракосочетанием. Мы сами недавно женаты, буквально 2 месяца, и знаете, есть такое выражение: если ты ссоришься со своими родителями, то ты же не думаешь о том, что ты их заменишь на кого-то, ты их бросишь. И также нужно думать о своем супруге. То есть ты должен думать о том, что супруг – это твоя семья. И то есть, что бы ни случалось, вы должны думать о том, что всегда вы должны быть вместе. И я вам желаю это. Какие бы трудности ни были в вашей жизни, вы должны быть вместе. Желаю вам счастья. Ренат Флюза. Знаете, многие осуждают ранние браки, говорят, что это как-то неосознанно, как-то больно рано. Мы вот яркие примеры с Ильмазом, когда рано женились. И хочу тебе сказать, как-то я так сидел на даче, рассуждал так вот, за бокалом другим, и представил такую ситуацию, то что вот когда люди просыпаются часов в 12 выходные, вот так вот проснулись, 12 часов там в воскресенье, один выходной всего остался, ничего не успел, там, пока чай попил, пока походил, что-то уже 5 часов, завтра на работу, как-то не успеваешь ничего. А вот ранний брак я сравниваю как раз с ранним пробуждением. Когда ты проснулся рано, в 7-6 часов утра, ты просыпаешься, у тебя целый день, ты
работаешь, делаешь, ходишь, только 12 часов, у тебя еще полдня впереди. Так вот, я желаю, и так и получается, то, что у вас, грубо говоря, целый день впереди, вся жизнь в ваших руках. Ренат, в твоих руках сделать ее счастливой. И желаю вашей семье благополучия, тебе карьерного роста, чтобы у вас все получилось, то, что вы пожелали. Мен Иршат абай турында айтып жіберсем, ол біздің великий тренер краш бойынша. Мен Ренат абай, Иршат абай, Ренат Пайбишта яшәгәндә мені Иршат абай тренировать еткән крашта. Мен әйтәләр, апаста Ренат машина аткан дип. Ну, Пайбиш районы biraz байрак инде ул. Миңа самолет бирделәр. Ковер самолет инде. Менә шуны әйтәм. И сезгә сәламнарны тапшырмакчы килем безнең гаиләдән. Закиров Ленар Ахмедзяновичтан Сәлдә Закировадан сезгә сәлам һәм иң чын күңелдән сезне тәбриклим туегыз белән. Ренат, друзья, поздравляю вас, наверное, с самым важным днем в вашей жизни. Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет совместной жизни. Ренат, да? Я в этот день вам вообще, по сути, на всю жизнь желаю вам счастья, любви, чтобы вы любили друг друга, никогда друг друга не предавали, всегда были вместе. Вот. Мы с тобой знакомы 5 лет уже, вместе в прошлом году ездили отдыхать. Я тебя знаю как человека очень доброго, веселого, в жизни, вообще, по сути, по жизни радостный очень человек. Люза, держи за него, он очень хороший человек, очень просто прекрасный человек. Вот. И как бы по нашей традиции я крикнем 2 коротких, 3 длинных. В честь вашего праздника! Давайте! Ура! 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 Дорогой Ренат, мне посчастливилось быть свидетелем на твоей свадьбе замечательной. Я этим очень сильно горжусь. Вот, как уже отметил Александр, ты действительно открытый, добрый человек. Я тебе желаю, чтобы ты с течением времени всегда оставался таким же. Был всегда жизнерадостным, несмотря ни на что. Много будет всяких неприятных моментов в жизни, но ты всегда оставайся таким веселым. Веселей, проходи все трудности, так скажем, легче, и жизнь будет интереснее и веселей. Счастья вам, любви. Горько! Горько! Горько!
Аса! Güçlü alkışlar bizden büyükçe. Ребята мои, поаплодируем молодой семье. Hamide bilen şuşa, bарлық жиылған қонақтардан, туғандардан қабыл етіп алыңыз. Бір яңа банк туды бүгін, открылся новый банк, семейный банк семьи Паймурзиных. И, конечно же, мы желаем, чтобы этот банк всегда увеличился, всегда был в плюсе. Росли дивиденды, депозиты, наверное, все это как бы было хорошо у них. Ну что ж, давайте мы им скажем горько и пожелаем счастья. Җитез булып алга таба, гомеремнең бара юллары. Диләр көтә икән әле алда, шунда минем бөтен уйларым. Бормаланып алда юллар ята, ерак-еракка мине алар дучар итәр икән. Нинди тәкъдир, нинди язмышка, бормаланып алда юллар ята. Suzulunlar yerak-yerakka mine alar duşar iter iken. Nindi takdir, nindi yazmışka. Mənim bir ömürləri ızın, yazmışlar ola bəxtli. Əqüllərinin girisinşə uğrav, zikərdəli ola kirtəli. Barbalanıp alda yollar yata, soluğanlar yerak-yerakka mine alar duşar iter iken. Nindi takdir, nindi yazmışka. Bakalarımızı gülerip kuya oturabız. Hamide bilen izden biz bilirmiz. Gençlerden birinci bala bulup Kerim duasını узнаем, кто первым родится. У наших молодоженов мальчики и девочки нам в этом помогут, конечно же, свидетели, друзья, да? Пока идет наш проигрыш, можем даже пригласить наших свидетелей. И Ленар белән Эльвира белән шушы савытларны тоттырабыз. Ömür yolum haman aydı yolga, işe gitip barmayım olasın. Dikilisin bir kim bilmiyorum, baya itip baya taşlasın. Eydeniz bir geç gittik altta başlayabız, malırga kızga. Kimde kubirek jiyabız, namaçı bilmem девушка ölüyor, Lenar baya direk. Duşar iterken, nindi takdir, nindi yazmışka. Barbalanıp alda yollar yatar, uzunlar yerak-yerakka mine alar duşar iter iken. Nindi takdir, nindi yazmışka mine alar duşar iter iken. Nindi takdir, nindi yazmışka, nindi takdir, nindi yazmışka. Мы маловерно разрабатывать основные, вас надо bilemiz. Еще есть у нас буквально 20 секунд. 19, 18, 17, 16, 15, 14 с половиной, 12, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. А сейчас нам нужно найти два стула. 400, 500, 600, 700, 800, так, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, так, 450.
500 рублей? Ну, все, я победил. Так, раз. Пока без малого саны треба 1000 было с чем-то имя. Сколько сил до козга? 1,5 с лишним. Лишнее это сколько? Ну, примерно не имелось, я яхшы. Балайға көп жиылған екен біздің әлі қазір санаймыз. Көп мы примерно қазіргі моментта жиылды Лина? Так, 1000... Здесь. Көп мы жиылды қазір? Теперь 1500 с лишним рублей. Сейчас я... 1500 с лишним рублей, 1500 с лишним. А вот это лишнее нам надо сейчас... Вот, точно как это малый 1500 с лишним, до сих пор еще с лишним. 1600 с лишним был на хазар. Купме? 1567. Во! Купме был, да? 1567 рублей было. Добавили. 1567 плюс... Хазар, я тоже не учился в математике даже. 1700 рублей раз. Собрали на девочку. Хам малыга, хаманда безнең. Санайбыз. 1700. 1700. Мондай болған үйге әршін ақтырым. Так, егіттер, давайте добегайте. 710 рублей 70 копеек. 1700 рублей. 1700 рублей 70 копеек. 1700 рублей сколько? Во! Долго мы спорили, и все-таки. Кто-нибудь! 800! 1900. Ну хорошо, первый родится мальчик, она девочка, она опять мальчик, она опять девочка. Самое главное, сейчас он на аплодисменты, и это все идет семейный банк, возвращается и касаться. Nefis ko'ngilingni sol, mening tekshirmaydigan iflos hislerim. Qol, sen yurting yuzimda qol, keta bizni ufuqqa baxit kunlari. Nefis ko'ngilingni sol, mening tekshirmaydigan iflos hislerim. Qol, sen yurting yuzimda qol, keta bizni ufuqqa baxit kunlari. Qol, sen yurting yuzimda qol, keta bizni ufuqqa baxit kunlari.
isso comigo mais ou menos assim. Para, para, para. Para, para, para. Só vocês, vai. Para, para, para. Para, para, para. Assim, ó. Para, para, para. Para, para, para. Все готовы? Раз, два, три! Букет! Аплодисменты! Alkışlar! Eliniz megafonda açacağız. Mağazı bile iki şapkına tutmayı açacağız. Doldurduğumuz için kablayın. Fotoğrafируемся. Eliniz, bir, iki yarım, üç, tutamız давайте. Bir tane bir, iki yarım, Пашина отырды да, бір шет алып траекторию полета Подвязки поймал. Марат, молодец! Аплодисменты, Марат. Перекрасил, да. Кудрявые волосы стали у нашей невесты, да. Косичка только осталась, правда. Ну ничего, нормально, отлично. И что ж, идеңіз біздің яшьләр қоям екен, шын яшьләрні хәзер қошалар, біз бакаларыбызны тутырып қоябыз біз. Давайте мы познакомимся тогда с вашими двойниками, а мы принесем еще один микрофон. Қайда біздің микрофонымыз? Поздравить пришли, да, нас? Спасибо большое. И сәлмесіз, саумысыз, неге кәжет саумысыз? Нет, здесь наш. Мінегіз, біздің танышу құрметіне, башта танышып кетейік. Прости, что пришли на нашу свадьбу. Поздравить пришли? Конечно, не. Давайте, поздравьте нас. Не ищи берлі реймі. Әші деп күсірейгалі шыларға? Горка! Сұлтанды болмай бұларына емен. Енді шеберлер арағызады бұларға. Бұлар настоящийлар, настоящийлар. Мә, сіз настоящийлар мекен, ешілер. Өздері. Қоямында. Йоқында біздің. Сіз свидетелер бар ма? Сіздікіде жоқ бет свидетелер. Бұлар құдай. Қоясың вообще свидетелер біздің? Міне бет. Сіз что свидетелер сама? Или тоже подменили мы сізді? Жоқ ма, қайшы біздің? Что свидетели біз? Жоқ ма? Жоқ олған бақа. Ұрлағандар бақа, яра бізданы потом будем выкупать. Біз отырып тұрамыз, ұстайын бұда. Кіріп тұрамыз. Конечно. Хозяин бар, ренайма шылай. Міне біздің енді свидетель өзі біздің араға келіп, кіріп, біздің көргенше, біз яшьлер білен әзірек, алар білен жырлап бейіп алабыз мәлі. Исінәлі лучше. Егіз бейіліп, біздің яшьлердің бейгендерді көргенен көйтәлі, еме? Лампады бейлер бейлер бізмі? Әне лампадыға бейтіп алып әлі. Ең біріншілерден болу біздің пошлав жібәрі Ринат. Паровозиком, поехали, свидетельница помогает, поехали, идите с паровозиком, с друг за дружкой, аплодисменты.
паровозики, приключаемся, подключаемся, цепляемся, вагончики. Ana neler bizim kudagılar, geliş flight'leri boşlanıp. Bana bit. Все под цвет, вагончики под цвет. Bana bit paravozик bizden devam etti. Yürü. Tam geri eğlenip kayda da orunlarına varıp oturadır diye böyle. Vay bir şimdi orunlarını bilerek bir şebitler bir değil mi? Bir davukta bir soğuk sorak durmayız indi vay bir şulay. Hayır bizden свидетель табылмады бит әле. Сейчас свидетель, значит, выклады. Хәзер зат табалар, нормально будет мында. Югалмай бер кайда. Әйдәгез, рәхмәт сезгә, рәхмәт. Но инде килгәнсез икән булай гына сезне җибәреп булмый. Үзегезне дә бер биетеп карыйк әле. Татарча ничек бийләр микән безнең? Свидетель белән. Әйдәгез, асса безнең кияү белән килен басса. Ой, молодцы bizning kelin o'g'lan, kelin bilan. Sima специальный краска для волос. Bo'yab jibarasiz. No, endi bu sima banный nabor. Bunda butun narsasi bor ana. Biz mikrofonda sizdan olamiz. Siz bunda shishirmagiz endi. Shig'ib shishligiz kishilarni hisobiga. Rahmat. Аплодисменты. Пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как этот прекрасный, вкусный, фруктовый свадебный торт. И приглашаем вас, рәхмәтегез, яшьләр, Ренат Флюза. Шушы балытымның иң тәмле өлешләрен әтиеләргә кисеп тапшырыгыз. Беренче өлешләрен әтиеләргә кисеп тапшырган арада яшьләр біз бакаларыбызны тутыра торабыз бергәләп. Кем була сиңа? Кем дип дәшәсең аларга бүгенге көннән? Әмдия не булаймы? Менә бит шулай алкышлар, аплодисменты. Шулай инде иншалла үлә Фирдәүсә сиңа кем була Флюза? Как будешь называть? Әтияни. Mana şulay әтияни дип дәшергәсен. Яшьләр молодцы. Вот торт инде киселде, 4 өлеш хәзер зур 4 өлеш кисеп алабыз. Менә 4 өлешләр әтияниләргә тапшыра торабыз, дуслар, бакаларыбызны тутыра торабыз. Беренче өлеш безнең әзер. Тәликәгә салып тапшырабыз әтияниләргә. Дуслар, безнең ничә прибор монда? 1 2 3 4 ул. Без 4нче өлешне сатыйк мәллә. Бик зур өлеш монда чыга. Самый сладкий кусочек лакомый. Кто хочет купить первый кусочек свадебного торта? Большой кусочек. Наверное, этот кусочек, если так скажем, по себестоимости посчитать, барбиши соколашарыгу. Но мы его со скидкой начнем продавать. За 200 рублей. 300 рублей акции, Дуслан. Сразу, она, 1000 сум скидка. Кто первый? Давайте 200 рублей, свадебный торт, свадебный кусочек торта из рук наших молодоженов мы начинаем разыгрывать. Желающийлар болса, уянып тормыйбыз, дуслар. Яшьләр үзләре сезнең янга китереп бирерләр, акчагызны алып. Катып торабыз под фанфары, под аплодисменты. Мана тортны итеп куясың да, тагын бер җырлыйбыз синең белән, яме? Менә акчаны банк инкассация Эльвира. Хәзер бер өлешне үзегезгә кисегез яшьләр һәм тортны без алып чыгып китәбез. Шулай бит? Алып китәбезме? Әйе, иртәгә тагын туй була монда, шуңа күрә кирәк торт. Әйдәгез. Алкышлар белән утырабыз, дуслар, җиңүчеләребезгә. Молодцы, рәхмәт, приятного чаепития. Да. Чтобы выглядеть на 5, надо рано утром встать. Супер-пупер тренажером прыгнуть 200 раз подряд. Скакалка. Знаете, давайте или вы попрыгаем, серьезно, давайте, покажите. Мастер-класс. Ничего там подсиграть. Если неудобно, можно обувь снять. Ну что ж, аплодисменты. Застиграйся. А, вы вдвоем будете прыгать? Аплодисменты, алкышлар. Яхшы,
Чтоб забрать вам этот приз, спойте песенку на бис. Mana bes, точно, жырлайм деген ебет олайым деп ашты. Қайсы жырлайбыз, Ренат? Гармон бар, алмағышларын көбелегіміз. Ақшешеклер отыралы янарыма. Ұнытма шақатларыңны, әлі разва. Сіз матурлар. Айда, микрофон берем, сен жырлай башла, мен сен қошылармын, ярайма? Біз барымыз да қошылабыз, Ренатқа, поехали. Сіз матур қызлар, нек шайырдасыз, Йөрәгімнің януларын аңламайсыз. Сіз матур қызлар, нек шайырдасыз, Йөрәгімнің януларын аңламайсыз. Молодец, Ренат! Спасибо за прекрасный вокал, получив приз вокал. Рахмат, поздравляем. Шейшесіз, Рахмат, байла болған шақырларды керек анам. Айдагыз, біз қазір 12-ші санды шақырып қаламыз. 12, Эльвира. Біліміңізді арттырығыз, кеш білен фонарь білен оқығыз. Мына бет, оқырға біздің фонарик пока еще в поиске. Сізді бейітәбіз гіне. Бірге бейбіз бі бейуке? Айдагыз, бейуке. Біз алқыштайбыз достар. Поехали. Ayağınız bir eylere bağlamız. Alkışlar komedisine bir ayrım bölek. Mene beyt. Biygen işin masa. Maşinağız var mı? Bulmasa da mene koyasız olayım ama şey otura. Hava şarım. Kislorod. Ну что ж, рахмат. Bizning bor tag'i bo'laklar 13-chi son. Есть наш обладатель. Болса артық жирегіз, қойшы білін кесерсіз кесегіз, қапырик маска ашырға боламын оғылы. Рахмат. 14. 14 билет. Әйді шығабыз. Свидетельға береміз әннар айымы. Ақша санасын свидетельді бір шатыр. Алып қолға калькулятор. Aya, Renat'a özüm tutturursa Renat Navşi'yi bulanı deyip ayımı. Alkışlar, rahmat. Tak, 15 oldu bizden 16-şı son kaysımızda. 16 değil. Yes, apa canım, aydagız sizde 16-şı son bolsa, biz sizge bulan gitemiz. Başka kelse yaxşı. Oy, bulaknut. 15 mi? 14. Sizden neçe? 15 mi? Rümkaga salabız, vaklap qalabız. Nabor. Mana bes. 16. 16 у кого? Пока yok kimda deyman. Shulay yoshli biz endi. Kimda kim? Birinchi bo'lib mana shu yoqda bizning o'shaqa. Dris alqishlar, молодец. Boshqa kelsa yaxshi. Oy, bular to'xtasin yozib qo'y. И еще напис. Стакан to'ldirib taqib birinchi. Rahmat. Молодец. Спасибо. 17. 17 barmi? Aynaga sizga chaqirib qolamiz ham. Sizga bo'lak aytamiz. Fundament solsang, yurtqa kerak bo'la sizga ruletka. Ruletka пока в поиске. Сейчас что-нибудь другое подберем. А божам ketmay turamiz, ketmay turamiz. Hozir olsa tomonda bir narsa. Ва! Bu bizning прекрасная фоторамка с бриллиантовой рамочкой. Рахмат, 18. На барабане 18, мне уже. Забирай меня скорей. Так, выньте деньги из чулка, у меня sizga bo'lak шкатулка. Во, иди, шкатулка. Рахмат, 19, 19. Яңадан сиңдәме? Выглядите вы прекрасно, и одежды, и прически, и в награду не напрасно пал вам выигрыш расческа. Торам жиберер, міне. Ну, бір ярты елда торарлық ола. Рахмат достар, шейлеріңіз тәулі болсын, приятного чемпионы бақаларымызына инде көтеріп қойған атмайбыз. Қаншара бәрін жеңген кіші, сатып алған кіші, келе қонаққа яшьләріне годовщина білен құтларға ровно через год, в 15 году, 22 июня. Міне шушында қоям яны. Bizning auksionlarda, mene, Shawkat Sharabini to'ldirib chiqqach, Marat da yo'qqa chiqdi. Maratdan boshqarib degan. Obisni
Ул сезмен калган сразу даima бүләкне. Безнең җиңүчеләребезне хәзер тиздән белгән шампан шәрабы шунда торачак. Уйната башлыйбыз. 300 рублей это путевка на годовщину. Минем хәзер менә Рамил 300 стакасын әзерләп куйды инде. Бит Рамил, шулай бит. Безнең Рамил диджей 300 стакасын әзерләп куйды. 3-ка кадәр саныйм, әгәр дә инде алучы булмаса Рамилгә бүләк итәбез. Рамил кунакка йөрергә ярата. 300 рублей раз. 350 раз. 800 рублей раз. Сколько? 1000 рублей раз. 1000 рублей два. 1000 рублей три. Аплодисменты, уважаемые сегодняшние. Илсия, Люция. Люция başlayalım şunda bizning yanга. Bizning endi yigitlar shunday o'ynadi. Ismingiz nechik? Марат готов был 500 рублей отдать, так ведь? Да. Ну, Марат, что ж поделаешь? Люция перебила лот, забирает бутылку шампанского и ровно через год приходит поздравить наших молодых вместе. Но да, мы еще были добровольцы, которые хотели выиграть. Сіз или сум предложили, что это? Шлай. Но специально для вас. Вас как зовут, кстати? Всем объясничек. Нижекамскийдан келген қонақтарды енді бұлай ғана бошына жібере алмаймыз біз. Шуңа көре, Полиске біз тапшырамыз. Вино свадебное с фотографией наших молодоженов за 350 рублей. Нижекамскийдан Бябища и Накиляса Шушевина ровно через 9 месяцев. Ну и для біздің. Yaşarı fotsa sürülген tutup Туған күнлеріне келесің, яна Yaşar'дан onlarla. Аплодисменты. Siz de шығасыз mı? Siz de келесіз mı? Siz de Marat'tan koşulur. Бишесini саларға керек. Бишесini салып қоямыз. Ham sizga alqışlarımız, dostlar, bizim jеңүүчүлөрүбүзгө. Давайте мы поаплодируем нашим победителям. Uyununa yalnız akış, ayıran kanatlarını ayıra ol, ayrılı azapları. Ayrılmamız, olsa da sebepleri. Kanatlarını ayıra ol, ayrılı sebepleri. Ayrılmamız, olsa da sebepleri. Kanatlarını ayıra ol, ayrılı sebepleri. Şeyler değerli olsa da parmaklarımızdan tutup gruplarımızı başlatmayız, günleri bayrağı unutmayız. Yatışının var itmez artış, yalnız kanat kapsa da bizi de birge bulalımabız, sular ürge aksa da yalnız akış ürgenin sayın üzüle üzekleri diye söme birge şokların derbibiz kaderleri. Bir bölüm müzikal bölümümüz var. İbtiden birli sizin bilen indi video fotoğraflarımız alsoğan bir diye. Onlar da bir motor jırlılar şırnattırıp şuna göre Sileşip durduk ben meydem. Jırlat neşe sözünü jiyer. Bulmayı bugün meydem. Обязательно jırlara gerek. Şuna göre karşı alağız. Kışlı alkışlar bilen Firdiye hem Alsu dueti. Встречаем, друзья! Hemen video operatorga aylanib turib. Bayram bilan sizni Rinat Fluza. Biz sizin bilan bu kuni bo'yi sizning bayramingizni o'rtoqlashib, sizga qarab siqlanib, sizni kartochkaga tushirib, videoga tushirib, bizga bek ko'ngilli bo'ldi sizning bilan. Sizga bag'ishlab tushiramiz. Rahmatli bo'linglar yoshlar. Bu dardingda meni zangari ko'kkan, urg'ayim bo'lding saylarga. You'll have some of that.
Ayrılsa da canım sıkılasa da bir şu nazlar bilen toyunam bir durmayın da senin behri gider bir komanda senin kulağını da sen kamerasın beni yumuşamada Aydırsam da kaytır yolunu da bir durmayın da senin behri gider bir komanda senin kulağını da sen kamerasın beni yumuşamada Aydırsam da kaytır yolunu da bir durmayın da senin behri gider bir komanda senin kulağını sen kamerasın beni yumuşamada Aydırsam da kaytır yolunu da Behri bulunur Birinchidan rahmat borliqlarga olayotganga bizni hurmatli ya'ni filmdagi buyuk rahmat oyoqqa bostirganga yuzi shulay ustirganga ham aytayim ozodga buyuk rahmat bizga yo'qotib bo'lishganga ham aytayim Dilshodga ya'ni Firdavsaga shu bayramni o'tganlarga festivlarga buyuk zo'r rahmat ularni buyuk qotillikdan qutqarsin Аней, от всей души хочу сказать огромное спасибо. Спасибо за то, что вырастили меня, поставили на ноги. За то, что в трудную минуту меня всегда поддерживали. Вы мои самые любимые, самые добрые, самые родные люди. Сестренка моя маленькая, Вадим, тоже. Вот. Икинчиге бик зор рахмат. Азат абайга да икинчиге рахмат Флюзаны аякка басырган үчүн. Шунхакы әйбәт, яхшы тәрбияләгән өчен. Аллаһ рәхмәт olsun сезгә. Әтиәне рәхмәт сезгә. Hozir men aytganlarni chaqirib qolsin kelib tanso'lga shulay yoshlarni chaqiramiz. Iliklikdan kelgan g'adatlar bizning yoshlar oila oshaqlari qozonlari to'y kunida. Rahim etigiz yoshlar, rahim etigiz atiyalilar. Yoshlar, siz da o'zingizning o'tig'izni yondirib, qobizib jigarga sinavshishi, qobizg'an oila oshag'iz bir qachonda so'lmasin, bir qachonda so'rilmasin, hamon yonib tursin. Sizning muhabbatingizni jilatib tursin. Olqishlar yoshlarga. Shu oila oshaqlaringizni, yondirgan oshaqlaringizni menga saqlag'iz. Yoshlarga eshi. Горько, горько, горько. 10, 100, 200, 1200. Vau! Yoshlarga baxt tilaymiz. Chin ko'ngildan, chin yurakdan do'stlar, hammamiz aylanib turib bosib birgalab yoshlar uchun ko'taring bokallarimizni. Ham endi atiyanilar aydagiz biz shulay bokalarimizni qo'llarimizga tortib, shamlarni endi so'ndirib qirg'a qo'yib turamiz. Yoshlarda rahim Hamida Shirafxonimiz bizning yoshlar ismidan atiyanilarga rahmat so'zi bo'lib yongirar. Rahmat atkay deb atalar. Ketdik o'g'illar do'stlar. Ko'taring bokalarimizni birgalab. Rezultat bizning maydondagi bir oxirina yaqinlashib kelamiz. Shu yerning yoshlar ismidan atiyanilarga topshiramiz. Bo'lak etamiz. Ana atiyanilarda bir-ikki so'z aytdilar. Ham biz endi akirnabgina bokalarimizni ko'tarib, shohlar havoga uchib turgan jeyinlar biz shig'irimiz o'ramga do'stlar. Birgalab. Rahmat eylem şah etkeysiman Uğrağında tırmış suqdımanı Ədikəyi bilən İğneyinge koyun Dəgərətdə səssiz jir şanı Şayanı sözlər Bağday dilləri girə Şayanı şıqın bağday күзегdə Zayır şıqlar bilən yazılğandır Ömür yolun nurlu yüzüne
yarışıklar bilen yazılgandır ömür yolun nurlu yüzüne Gümüş bulup uğduğun şişlerine Erkeğimnin uzlan yılları Mayan bulur erkeğin eşlerin Uzar şırgınır yolları Şayan sözler bağlay dillerine Şayan ışkın bağlay gözüne Yarışıklar bilen yazılgandır ömür yolun nurlu yüzüne Yeri fayda bulmayı liselerde Hislerimde fayda kütkenige Kudayı birgen ömürlerini etken Yazsın digizlikte üstlerge Şayan sözler balday dillerine Şayan ışkın balday gözüne Yarışıklar bilen yazılgandır ömür yolun nurlu yüzüne Şayan sözler balday dillerine Şayan ışkın balday gözüne Yarışıklar bilen yazılgandır ömür yolun nurlu yüzüne Yarışıklar bilen yazılgandır ömür yolun nurlu yüzüne Ömür yolun nurlu yüzüne Ömür yolun nurlu yüzüne Rahmat bizdir. Sizga dostlar endi biz yaqinda qana xo'shlashamiz. Hamingda aytganinglar, agarda aytar so'z bo'lsa, biz sizga mikrofonni beramiz. Bir ikki so'z aytinglardan. Hürmetli tuğanlar, hürmetli kuşlar. Sizge barınızda Allah'ın rahmeti yoksun. Bizden şu to'y kechasida kelganimiz için, bizden şokli o'qib başımız için. Sizge barınızda sağ selametlik, uzun ömür, var işimizde uçaklar kalabız. Balalarınızın, anıtlarınızın rahmeti görüp yaşayıp tutmayasınız sizge barınızda. Şunday zo'rlab bizni hurmatga kelgan kishingiz. Bek zo'r rahmat barisiga. Bizni hurmatlab, bizni tug'an etib kelganlar uchun barisiga uzr rahmat. Yoshlarga Alloh kunlarida qavatda baxt, shodlik, tegizlik, boylik, sog'lik, barisi o'ngishlar. Turmush bo'lganda barisi bo'la. Tabaq savat shaltiramay turmay, shaltirasin. Onun бар ko'ngilligida shundadir. Lekin u bir vaqtda da vatilmasin edi. Tegizlikda yashag'iz, baxtli bo'lasiz. Her barchangizga da esenlik, sog'lik tilayman. Tag'in Alloh kunlarda shunday ko'rishib kelasiz. Amin. Shular bo'lsin do'stlar, birgalashib aytganlarga rahmat aytib, vokallarimizni turib bosib, yoshlarga baxt tilab, ko'taring do'stlar, birgalashib. Verga
рахмат сезге. Сау болыңыз.